my name, it will come to you eventually. Your inner flame flickers with such Halo purity. Kyo. Welcome Kyo. Event apa nih, Cok? Event apa nih, Cok? Event apa nih? Ini skin apa nih? Ini skin apa nih? Painted skin Sylvana. Apa nih? Buset, makin hari makin menarik, Cok. Makin hari makin menarik nih. Waduh, event apa nih, Cok? Thousands of wishes form thousands of butter. Kita klaim dulu. 109.000. Buset, semua emblem udah max nih. Kita beli-beli dulu berarti hero, Cok. Hero. Udah dibeli semua ya? Tipo, halo Arin, halo Sky. Coba bikin video maga jungler bang biar cepet 100. Gua kalau jungler malah gak ada yang nonton, sumpah. Halo juga Azriel, halo Dava, halo Said. Akun si Moka, waalaikumsalam Zaki. Semangat bang, dikit lagi tuh, iya. How the world sees me. Gua is sering of buat little konten Joy consequence. Hyper, Julian Hyper. Sepi, Cok. Dikit peminatnya. Kalau konten-konten Hyper. Ya, akun cewekku nih. Yo, cepat gua tunggu nih. Ada yang mau ikut main gak? 少し乱暴しようか。 38, 11, 9, 25. Oh ya, buat yang mau ikutan. 38, 11, 709, 25. Oh ya, dan ini untuk orang yang mabar VIP kemarin. Masih ada sisanya nih. Ini sisa. Oh iya, gua dari questan hero ya. Gua dari questan hero. Main solo dulu dah. Main solo dulu dah. Main solo dulu, Cok. Ada requestan hero. Ada requestan Faramis sama Kimi. Faramis sama Kimi. Waalaikumsalam Zaki. Ada requestan Faramis sama Kimi. Kimi kelarin bang, enak sekarang pakai. Aduh, gua justru malah nggak pernah ketemu Kimi dah. Emang enak? Nggak pernah gua ketemu Kimi, Cok. Buat yang mau request hero juga bisa banget ya, cek aja di deskripsi. Please ban a hero. Roger mana Roger? Roger. Your team is banning. Julian. Julian. Nah, sip, Julian udah di ban. Your team is picking.
Faramis dulu kali ya. Faramis dulu kali. Game pertama harus menang. Still waters run deep. The enemy is Halo picking. Farel. Main 5 kali WS bang pakai Kimi tier mythic Romawi. Kau mainnya Kimi mid atau Kimi hyper? What do I fight for? I carry on the fight to figure it out. Titit. Bentar. Kira-kira bisa nggak nih Kimi ini musuh halu? Wipe out all the injustice in the world. Aduh. Mana lagi Kimi? Kimi MM. Aduh, Kimi golden ya. Ya udahlah, berarti kalau gitu kita main Mage dulu. Marksman-nya udah ada nih S5 nih. The enemy is picking. To live. Sumpah Ren, gua main solo win terus tapi giliran party lose mulu. Ya susah emang. I didn't cure the pain. I harness it. Tapi dapat serunya kalau main party itu. Apalagi main sama temen. Halo, Pretty Nana. Your team is picking. Indonesia versus Filipina bang. Apa tuh? The proof that I'm still Enemy alive. is picking. Pertandingan apa? Buset, ada yang pakai Sky. Gile. Bentar. Sniper ready. Give me a target. Sayang kita ganti sih. Udah sana kita ganti nih. Rata-rata pakai lightning ya. Gue udah lama nggak main Faramis. Iya cok, rata-rata main cooldown 10, 30, 40, 40. Ya betul, pas 45% cooldownnya. 45% cooldown. Main full cooldown nih. Habis ini mabarnya habis ini. Gua pakai akun si Moka ya, bukan akunku. Airvolk, Teloa, Villains, Jun. Dua fighter, cok. 3 fighter malah ya. Sumpah sih ini fighternya sakit loh tuh. Alucard sama Arlord ini sakit cok. The enemy reaches the battlefield. Smash them. All troops deployed. Can this be my Flicker semua, ada satu Petri. Lawan Valen. Curang banget, dia bakal copy ulti gua pasti nih. Devote your soul. Ada satu Mayan. Request backup. Understood. Tugaskan bang. Tarik bang. Necromancy is most Tuh, makan. First Mantap. blood. That was amazing. Tarik lagi bang. Mantap kali cowok perangkonya, sumpah. Ini tank yang tipe suka ngasih makan nih, mantap nih. Tank idaman. Flicker dia. Tarik lagi bang. Tuh. Gila perangkonya GG cok. Ngetik dia anjing. Diem baik. Retreat.
Nggak lihat si cowoknya datang. Okay. Come close. Main dong Ren, gue nunggu. Wih, gacoan lagi. Mulu ki kemarin kurang puas hari ini. Retreat. Gacoan. This flare bar is Oh iya lupa aku. Tombek bang, mantap. Lupa aku bang. Initiate retreat. Request Itu sama dia. backup. Understood. Initiate retreat. Mati dong. Slain an enemy. Bagi dua. Launch attack. Kurang aku belum level 4 ya. Karat nih. Gigit bang. Enemy has been slain. An ally Aduh, has slain kau the kira turret. bisa kemana-mana gitu? Slain. Gak ada ulti dia. Dia copy ulti gua nih. Aduh, nggak ada flicker nih orang. Mati dah. An ally has been slain. Dapat cok. Dapat mulu anjing. Kita zoning. Laboratory stuff. Mampus dia nggak dapet ini. This is promising. Missing. Careful! The enemy is missing. Come close. Mati nih. Mati. I will infuse the Alah, dead with nggak mati souls. cok. Atas lagi. Soalnya kongsi WK What kemarin wouldn't kurang I puas. give up for the formula of life? Request backup. CB bang. Initiate retreat. Wah. Cok. Mantap kali Branko ya nih. Come close. Tabrak aja bang. Aduh, bapak dia lah. Killing spree. Launch attack. Gua di kick loh, ikut Rojali dari tahun kemarin ikut. Kalau bang aku cinta sama Magnes. Your Kemarin team soalnya ada bas destroyed a gacuan. turret. Wah An mantap. enemy has been slain. Sorry. Wadam turret musuh, iya cok. Baru berkali kita nih. Come close. Initiate Buset. Come close. Kan. Mantap kali memang. well played. Ult is not ready. Biar bang, kita push kalau bisa bang. Gila cok, menit 4 belum menit 5 udah hancur atasnya. I've seen the worst and best. Apalah coba. Destroyed a turret. Ani lu gue gacuan bukan bahas gacuan. Middle. That potion still on. ID Ren. Di atas kalau nggak salah ada itu tadi. Lively creature. Makan dah. Come close. And initiate retreat. Makan bang. Killing spree. Gila cok. Aduh gak kena lagi. Initiate retreat. Aduh. Launch attack. Aman ya. Life Aman. is a thrilling and Your team destroyed a turret. Nah ya itu. I need a dip in the fount. Devote your soul. Sengaja gua nggak pakai akunku biar ranknya nggak makin tinggi. Males gua kalau udah rank tinggi gitu susah banget cari konten. Initiate retreat.
Gue maunya tuh kayak 1 atau 2 game, 3 game udah dapet gitu konten. Get to know a recipe for Jangan death. sampai 5 game, berapa game gitu. Ini si David juga minta mainin akun dia nih. Launch attack. Kenapa pada pensi dah? Team destroyed a turret. Aman. Franco main belakang banget tapi cok dia apa ya, nunggu momen gitu. Request backup. Tipe-tipe gameplay nunggu momen gitu. Ya nggak susah juga nih kalau kayak gitu. Cepet tai minion ini susah banget. Disuruh pindah ke AOK. Mati lagi. Nah, nggak sempat ulti dia. Haha. Wih, cok. Slain the turtle has been slain. Gua ada flicker sih nanti lah ya, combo kaget. Kita pakai combo kaget nanti. Makan. Kill. Makan lagi lah. Oh, bisa di. Wih. Aduh. Ini kalau udah jadi lightning juga makin enak nih. Cooldown kita maksimal. Combo Selena gimana, Bang? Life is a Combo thrill. Selena ya kenain lele. Habis itu mau dicakar. Launch attack. Killing spree. Tuh, Bang. Wah, nggak ada yang lihat. You have slain an enemy. Waduh, mati. Initiate retreat. Double kill. Anjay. Strong attack. Devote your soul. Gak bisa coba. Aduh. Bagi. Aduh. Lively creature. Lagi. Gila gacor banget Franco-nya. Bang, TP bang. Aduh, kenapa jadi goyang-goyang nih? Necromancy is a most noble art. Wah, ID baru meskipun rank tinggi musuh easy. I need Makanya mungkin ID gua udah lama ya, ID tua. the potion Launch attack. still off. Atas. Attack. Mati nih. Dikit bang. Seorang Franco aja unstoppable, cok. Dia pakai fleeting time ya. Mampus tuh. Wah, dapet. Gila, cok. Gather up the Lord. Gila. BTW skin Alucard yang ini bagus banget loh. Cakep, cok. Come close. Bajunya kece gitu. This is Kece badas. Warna hitam. come close. Jarang kan skin ada warna hitam. An ally has slain Lihat tuh. Waduh, dapet lagi. It served its Flicker. Launch attack. Initiate retreat. form of life. Tuh bang. Mega kill. Waduh, bubar semua, cok. Udahlah. Hop. Mau mini atau ya nggak dapet. Gila ini enak banget di Franco ini, jago, cok.
Biasa yang dulu yang mana lupa. Lu skin epic limited. Iya, Cok. Lu epic ini. Beneran mau pindah masih yang dulu. Nuker DM kuning tak kapan sih, gue capek login 4 akun. Gila kok 4 akun, Cok. Jadi nanti pas sudah dapet nggak bisa kan. Gue udah pernah coba. Masalah yang pakai akun kecil. Diamond kuning terus mau gift gitu. Mau gift pakai diamond kuning nggak bisa, Cok. Tetap harus pakai diamond itu yang bisanya. Diamond apa tuh? Diamond yang biru. Menyala bang, beneran nggak nuker epic limited bang? Modal 250 diamond dapat loh. Mana event apa tuh? Bang ikut main sini. Mana lagi? Telat Garen, enggak ya Rah. Hero favorit lu apa? Di akun utama ada Lunox sih, Lunox, Odette. Ini event apa, Cok? Gak tahu, gue pencet-pencet aja nih. Apa nih? Aduh, apa nih? Aku nak cancel lah, kayak mana cancel? Di mana tadi? Di mana eventnya tadi, Cok? Ini. Mendapatkan kartu baru. Gak apa-apa kak kalau gua pencet ini draw lanjutan atau draw normal. Minimal pin ID Mocha lah biar viewers bisa add. Silvana. Enggak, maksud gue ini sama aja atau nggak apa-apa nih, ku pencet nih draw normal sama draw lanjutan. Yang biru atau kuning atau nggak apa-apa, sama aja. Gustus katanya ya cakep dir. Event visual gue terus ngumpul udah dapet 600 crash. Gak apa-apa ambil aja itu kumpulin. Oh, udah kalau gitu mah. Nggak tahu ini event apaan. Apa, Cok? Hah? Entahlah, gak ngerti gua buat apa ini. Siapa lagi mau ikutan? Tuh tinggal di follow tuh ID-nya. Mana ID ya? Tuh buat yang mau ikutan tinggal di follow ID ku. Cepat. Kasih cok banyak kali dah. Gak ngerti gua. Pencet semua ya. Kok main kartu-kartu gini dah. Ini gak ada jackpotnya kah? Apa cok ini? Katanya tapi nggak tahu. Itu bisa dipilih atau gimana sih? Bagusan skin Parsa Epic atau valid? Parsa lah. Aduh, tak tahu dah. Pencet-pencet aja lah yang penting. Sumpah makin hari makin banyak banget event-event ini asu. Dah, nggak ada lagi mau dipencet. Siapa yang mau ikutan lagi? Woi, kalau nggak ada aku gas dah. Ada yang VIP nggak ya? Mabar VIP 1 game 5k ya. Ada mau ikut nggak nih? Oke, nggak ada mau ikut, kita gas.
Yang jenis kartu bintang 5 dapat skin epic limit, tapi susah dapatnya, malam juga bejir pingnya. Nuker Xbox epic limit kalau dapat semua kartu. Bagusan skin Parsa sedih kali. Kata ada skin Neo baru terus Lydia nggak ikut di resell. Mungkin tahun depan lagi. Bentar. Kebagian main apa gue nih? Oh iya, Golen, aku nak Golen. Ada requestan Kimi ya. Paramis udah down. Gua Your team is main banning. Kimi dulu. Tabrakan roll lagi anjing. Gua nak Kimi. Ternyata bisa mode hemat. Nyusul dulu nggak ikut-ikutnya dulu karena gue kira skinnya mahal. Iyalah, bisa lah mode hemat. Temen gue 1 tiket kuning dapat 3 kartu bintang 5. Semakin banyak bintang makin bagus kah? Bang Muntun all out. Ikat ikut. Aduh, Roger dulu lah, bodo amat. The enemy is picking. Mana Kimi? Aduh, jelek lagi. Di up gak nih? Up gua bang. Ada requestan nih bang. Hope will find a way, Your even when team all is is picking. forlorn. Di up sama si Aska ya kan nih. Dapat tim gaji lagi katanya. From the murkiest water, the purest water lily emerges. Dapat tim gaji lagi katanya, Cok. Gua troll aja ya. Kita skip dulu kali ya. Pakai Kiminya ya. Mau ngajak main serius nih. Lu yang habis quest pasti David. Time and tide wait for no Kebiasaan. man. Your team Nor is girl. picking. Kebiasaan, Cok. Baru draft udah banyak oceh. So, who's next? Ampun. Protect you, my Manyan The Empire. enemy is picking. Perkara mau pick Kimi lo, belum juga di pick, Cok. Belum juga di pick lo Kimi gue ya. Reading through Time's threads, I hope to find a strand that's truly mine. Ampun dah. Nyeyel MMS5. Kasih paham Aska. Gendong pick a hero. para publik. Are you my next conquest? Fighting Kimmy! Raiding Kimi. Tinggal kita report aja susah ya nggak? Males banget request. Gak ngerti gue, gak ngerti setting ini, penting main. Banyak event itu karena mau bahas bola. Iya, itu udah pasti. Aduh, cok. Alhamdulillah bapak kau. Aduh, belum gua setting lagi. Masih pakai sawi, goblok. Belum ganti emblem anjing. Oke, Kimi Hero Dark System masih dipakai. Ada requestan Mamang Juki. Puki. Sorry. Ada requestan, gue dibayar ya untuk main Kimi. Kalau nggak dibayar pun nggak bakal mau aku pakai.
Bersyukur atas nikmat Tuhan. Iya, Cok. Ada-ada aja. Welcome to Mobile Legends. Lupa ganti emblem. 5 seconds till the enemy reaches the battlefield. Smash them. All troops deployed. Kenapa Fanny di ban? Mau pakai tuh. Gak bisa main agresif dah gua nih. Kalau udah ketemu player-player caper kayak gini. Kena zoning gua. Taking the fresh air of the Empire. Sekarat nih boy. Oh ya Ska, kau nggak mau ke bawah? Ini sekarat cok. Aduh, si Aska malah zoning mid lagi. I shall change the world as I see fit. Request backup. Ya sudah lah ya. Combine magic with technology and you shall have true power. First blood. Satu hit. Pain is my special gift just for you. Hade. Request backup. Understood. Nggak dibuat main gua. Mati gak tuh? Si Aska pakai apa ya? Oh, si cute. Main aja cok, main aman. The enemy has slain the turtle. Seharusnya tadi gua dapat first blood sih kalau gua nggak recall di sini tadi ya. Request backup. Nggak tahu. An enemy has been Nice. slain. An enemy has been slain. Careful! The enemy is missing. Beda akun beda cok settingan ini ya nih. Apa tuh? Enemy missingnya. Ini yang gua harus cari dulu tadi. Sini bang. Ini diambil ya udah kita ambil. Ting. Enemy missing. Initiate retreat. Running away? You disappoint me. Udah skill 2 dia. Waduh mati lagi. Ally has been slain. Initiate retreat backup. Gila cok. Aduh para orang gila emang sumpah orang gila. Si Aska nggak pernah mau makan marksman gimana dah. An enemy has been slain. Let the weak melt away! Papa, look at these fools! You have slain an Dapat. enemy. Makan. Mati gua cok. Slain. Kaya ada tuh marksman yang gak pernah kau makan Aska. Ini Aska sambil nonton gak sih dia nih? Tipe gameplay dia nih. Tipe zoning mid. The enemy has slain the turtle. Aduh mati dah tuh. Ally has been slain. Biasa. Let the weak melt away! Killing spree.
Wait, enemy has been slain. takut bawah dah. Gua paling bawah loh, cok. Ini nggak ada yang mau makan bawahnya nih. Dapat turret ya. Dapat nggak? Dapat lagi. Request backup. Taking the fresh air of the Empire. Nah gitu. Itu baru betul. Tuh Marsman tuh setidaknya 1 kali deh. Wajib banget dimakan di 5 menit awal. Sebelum dia dapat snowball. Masalah dia di GB loh. Gua nggak di GB, cok. Destroyed a turret. Rangkunya males main itu. Dia nggak mau lihat hero dark system. Our turret has been destroyed. Understood. Dia nggak pernah ketemu kali ya orang pakai hero meta tapi dongo. Pain is my special gift just Pencet for lagi you. astaga. Let the weak melt Kan. away. Bisa, cok. Gather up the turtle. Gather up the turtle. Nggak bisa. Sabar lagi. Request Oke, backup. ini dulu deh. Baru live Ren, udah lama. Request backup. Request Udah game kedua tuh. 3 ya? Tahu. Wah, anjir, cok. Waduh. Let the weak melt. Initiate retreat. Ally has been slain. Triple kill. Cok. My inventions. Ampun aku. Oke ya Ren, jangan kayak Our support. turret has been destroyed. Gue paling atas sih. The enemy has slain the Atau tidak turtle. sanggup lagi. Aduh, hyper Running kita gue away? paling bawah You lagi. disappoint me. Our turret is under attack. Dikit lagi mirip Franco gol dia. Emang gak niat main Franco-nya. Dia dari tadi nempel ke Kagura. Papa, look at these fools. Makan, cok. Slain. Ini pakai SK enak gak ya? Genius. Our Tapi sampai turret kapan is kita under mau nyicil? attack. Let the weak melt away. Tuh, makan. Waduh. Mati kah? Ampun, dah gak Running mati, cok. away? You disappoint me. Ally has been slain. Aduh. Good game. Sabar lagi nih mah. Look at these fools. Wow, I'm a genius. Intil, cok. Enemy rampage. Hora, gambare. Gambare. Aduh. Udah nih. Enemy triple kill. Cok, nggak ada damage gua anjing. Waduh. Slain. Hip ha. Taking the fresh air of the
Makan bang. Cok, sumpah sakit. Astagfirullahaladzim, nggak lihat ada dari belakang dia datang ya. Ini hero kayaknya butuh blue buff gak sih? Baru 40 aku, cepat. Bola situ. Bentar bego. Tutup. Fishing lantern. Hah? Wishing. Cocok pakai wishing. Wishing kan harus 800 loh. Cocok pakai wishing. Kalau nggak tahu. Hyper gua udah mati. Bisa nggak Ska? Dikit bang. Initiate retreat. Ini orang. Mantap. Aduh. Sabar. Pakai apa nih? Hah? Masih pakai berserker ya? Aduh, udah lama, Cok. Udah 8 tahun nggak main Kimi nih. Buildnya aja nggak tahu gua. Gua suka main Kimi itu pas ini loh, yang dulu tuh masih meta Kimi ini apa tuh? Kimi Marksman. Jadi mainnya basic attack kayak gini. Sakit banget tuh dulu tuh. Terus lama-kelamaan ngilang, nggak meta lagi. Concentrate energy. Concentrate. Daripada gimana nih Hanabi? Ya ini gara-gara dari gua sana aja nih. Gua disawer, gua dibayar buat main Kimi. Oh nice banget Cok, mati. Tuh sekarang kena coy. Sekarang ini paling pintar kalau untuk ambil nasib, paling pintar dia. Udah nian. Udah nian. Gua slowin dah tuh. Cuma bisa sabar lagi, mamang. Beda banget sama perangku yang tadi ya. Perangku yang di game gua main Faramis tadi, boy, cakep banget coy. Kapan jadinya? Baru juga 3 item. Sabar 2 item lagi, cok. Aduh, malah kena bab anjing goblok. Enggak ada bawa player minion. Gila. Gila. Ampun dah. Siapa yang ngidupin Ultima Artis ini? Karirnya. Aduh, cok, perkara Ultima Artis nih bawa bencana. Ini deh. Sumpah Rio banget pakai glowing.
OP banget. Our turret has been destroyed. Oh iya ya. Dia ulti dia gampang banget hidup gara-gara bayangan Martis nih. Shut down. Nice. Well played. Gara-gara bayangan apa tuh Sun, cok. Gara-gara bayangan Sun jadi gampang banget ngaktifin ulti Martis. Launch attack. Request backup. Waduh, ada orang titit lah. Maria. Hari jungle nggak cocok pakai Warcry, farmingnya lama apa harus encourage. Nanti satu. Gak tahu dah. Warcry. Ini mirip lethal sih. Mirip banget kayak lethal, cok. Buat damage kita tuh makin sakit. Tapi versi basic attack ini. Basic attack atau skill ya? Oh, skill juga bisa, cok. Skill juga bisa. Wow, I'm initiate retreat. Ah, mati. Slain. だがまあ多少は楽しめたぞ。 Waduh, Aska miss lagi dia, cok. Tumen banget ini orang miss. Backup. Let the weak melt away. Pain is my kami special nih. gift just for you. Git. Killing spree. Launch attack. Oh, iya, lupa. Combine magic with technology and you shall have true power. Let the weak melt away. Untung mati. Gather up the Lord. Tinggal Beatrixnya kemana nggak tahu. Beatrixnya, cok, nggak tahu, cok. Buka, cok. Gather up the Lord. Beatrix itu deh. We're ahead in Jadi males sebenarnya main dua analog ini, sumpah, cok, pegel. Satu analog aja udah pegel, ini dua analog. well played. Ada orang nggak sih sini? Killing spree. What? Tutup Ren, tutup pintu Ren. Launch attack. You just enjoyed it. Satu lagi bawa panjingan nih. Request backup. Request backup. Nih bang. Waduh. Waduh. Initiate retreat. Shut down. Waduh. Jangan blunder, tapi mereka sendiri blunder. Initiate retreat. Buat masih jauh loh. I Udah shall change the blunder. world as I see fit. All is ready. Gimana sih Aska ini? Dia ngetik jangan blunder, dia sendiri blunder. Launch attack. Look at these fools. Your team destroyed the turret. Initiate retreat. Sudah nih. Wow, I'm a genius. Initiate retreat. Titit, cok. Initiate retreat. Walaupun gue pencet, tetap mati gue dikejar. Aduh, Warcry apa tuh? Sky. Apa sih? Astaga.
Aduh, ini bencana. Iya. Untung habis minion ya, aman. Musuhnya terlalu maksa, Cok. Gak ada minion. Masa selamat sih, Cok. Gaskan anjing. Alhamdulillah. Gaskan. Udah, En. Wih, midnya, Cok. Siapa sih mid anjing? Gather at the Lord. Gather at the Lord. Dah. Lah, Cok. Ngapain ngelot lah? Enggak sih. Lamaan dah. Udahlah. Kelamaan. Buffnya. Minta. Ini kan energi ya. Energi kok. Siapa tau pakai buff. Aman nih. Lupa Lamonian ngebuff by Lamonian ini hero. Sudah di game ngebuff Lamonian. Taking the fresh air of the Empire. Macam ini hero. Iya. Sabar biar double gerobak. Mana lagi? Oh, mati. Udah anjing. Udah amat suret anjing. Musuh sibuk ngelot. Berserker jual aja ganti Divine. Victory! Udah telat. Berserker jual ganti Bloodwing anjay. Bentar, gue penasaran lihat. Kita lihat dulu build top global kayak mana ya kalau untuk masalah Kimi. Belum gua ganti tuh build. Emblem aja emblem sawi nih, lu kira main hyper. Bentar. Sama aja ya kayak tadi. Oh, pada nggak pakai berserker lagi tapi. Oh iya, kayaknya gua nggak pakai holy crystal nih makanya nggak sakit, Cok. Nggak ada holy dah. Kayak kalau kayak gini sakit tadi. Dah. Udah cukup untuk main itunya. Main Kimi. Nggak ada requestan Kimi lagi ya. Ampun dah. Oke, nggak ada aman. Maaf bang, main Haritnya mati mulu nggak apa-apa. Emang Franco-nya nggak niat main itu. Untung menang kok. Dia ada niat main juga akhirnya. Dari draft pick udah bilang mau ngetrol dia katanya. Emang sepenting itu Bang Ren Holy. Iya buat sakit. Franco-nya jago bejir. Ketua capek lag gak sih? Kalau nge-lag mah yang lain pada bilang nge-lag. Kalau yang lain aman berarti aman. Kaunya yang nge-lag. Siapa lagi mau ikutan nih? Yang mau ikutan tinggal di follow ID-ku. Tinggal di follow. Oh ya, requestan Kiminya kita hapus dulu ya. Nggak ada requestan hero lagi nih, tinggal orang-orang mabar nih. Pada kemana nih mabarnya nih? Naik Fury 10 kali, Q15, Silver Fox 1, Papito 1, Askak 3, Dipsy 2, Nagisa 8.
Capek. Kenapa nih? Galau kau. Ada yang galau. Ikut tren itu tinggal di follow ID kok. Mau mabar tapi takut beban. Terobos saya. Mumpung masih gratis nih. L5 anjir lu kali enggak lo. Oh LS. Lu nya goblok sih. Lagi makan mau sambil nonton Bang Aren main, oke. Request Oded. Enggak bakal dapat mage sih kalau lagi main party 5. Kecuali kalian sawer ya. Kalau kalian nyawer gua bakal minta buat main mid. Ini gak ada yang mau ikut kugas sih, sumpah. Ini kalau gak ada yang mau ikut kugas nih. Ini ID ku. Kalau gak ada yang mau ikut kugas solo nih. Sini Charlotte. Waduh, cok. Kita unfold dulu yang tadi. Sabar. Kita unfold dulu. Apa sih nge-lag? HP kentang. Siapa lagi? Gas aja bang. Aduh. Sini. Masuk. Ntar aja gua ada gawe aku ya. Satu lagi cok. Siapa nih? Woi, min satu woi, login woi. Tivian. Bentar, gue ingat dulu. Oh, ini viewers nih. Kita unfold dulu yang viewers. Para viewers. Viewers nih. Mana lagi ya? Juga viewers ya. Gak ada yang ikutan lagi. Aduh. Kick siapa ya nih? Kick S1 kah? Cok, cepat satu lagi lo. Tinggal di follow ID gua. Gak ada yang ikutan kayak mana lah ini, cok. Parah banget viewersnya di unfollow. Ya biar bisa terima yang baru lah. Atau enggak yang VIP-nya pada kemana nih? Nagisa kemana? Naik Fury kemana? Kyo kemana? Aduh kayaknya si Papito sama Skak sama Dipsy ini kita hapusin deh ya. Gak nongol lagi orangnya udah semingguan. Tak ada orang. Oh tak ada orang. Belum sih. Jelek sih. Fragmen. Lagi makan dulu ini. Aduh, lama lah. Mana, cok? Mana. Cepat. Dari bintang berapa gua tadi ya? Dari bintang 12. Maganya sakit sekarang siapa? Xavier. Nomor 1 tuh Xavier. Bahkan auto ban. Susah dapet Xavier. Ya lagi pada makan, gue ikutan udah makan. Aduh, tak ada orang. Kayak mana lah. Stream lobby Jai ini. Iya loh. Parah gak ada yang mau ikut.
Ring fit. Pada kemana ini? Tak ada orang ini. Ya udahlah ya, berarti kayaknya besok udah stop dulu nih mau bergratis ya nih. Nggak ada ikutan lagi soalnya. Besok balik mabar VIP aja dah. Tumben sampai nonton. Iya, nggak tahu pada kemana. Aduh, lama cok. Habis ini dah. Habis ini. Ya, makan. Lama gua capek nunggu dalam room. Males banget nunggu dalam room nih. Ini main apa nih? Main mage kalau gitu. Bodoh amat sama pabrik, bodoh amat. Viewers gua gak ada main mage nih, nyaman nih. Oke banget Win tadi. Iyalah gua jago. Please ban a hero. Please ban a hero. Roger mana Roger? Kita main Xavier kali ya. Enggak ada requestan nih. Xavier aja yuk. Your team is banning. Xavier aku pick. Jangan di ban. Ada apa ini lepas nih? Gila assassin di ban semua. Oh masih ada Fanny ya? Your team is picking. Masih ada Fanny sih. Up gua. The enemy is picking. Lunok ya telat. Udah kepik inilah. Aduh, build gua kayak mana ya? Need some stitches? I can help. Only love and night Your are team is everlasting. picking. Malam juga Ruka. Yo, cepet. Come on, Dexter. Mau main aku. Semoga Xavier snowball kayak di konten. Amin. High ground versus high ground. Iya. Lawan Cecil nih. Two greatest inventions. Seru nih. Kita lawan Cecil. Lu kalau ketemu musuh pakai Xavier magenya apa? Kalau bisa pakai high ground juga. Kayak Parsa. I'm Atau apa ya? bound by nothing, Atau be it family or destiny. Cecil juga bisa tuh. Loli yang jarak-jarak jauh gitu. Team is picking. Tapi kalau lagi mode nyari konten, kalau gua lagi nyari konten bebas sih. Yang mau gua pakai mau lawan apapun terobos. Demon shall bathe Mau in their pakai blood. Odet di saat musuh di Mastun juga terobos. Assassin emang jadi pair buat mage, iya. No one can take you Tapi from ada me. loh. Ada loh mage yang bisa dengan sangat gampang makan assassin. Itu ada itu. Bukan Eudora, bukan.
Pokoknya para assassin takut sama mage itu. Ada yang tahu nggak apa? Where is my target? Tuh Natalia lagi. Kalau lawan Natalia nih enaknya pakai si cebol. Cyclops. Aurora bukan. Jawabannya Cyclops. Cyclops tuh paling enak buat makan assassin. Makan Link, makan siapapun. Assassin kan tabrak-tabrak ya. Damage Cyclops tuh sakit cok. Apalagi kalau Cyclops udah snowball, udah dapet concentrate, udah jadi item. Bisa assassin yang mati. Oh Cyclops siapa bang? Kaditot. Kaditot juga bisa. Cyclops di buff enggak. Bang pakai Odin. Nanti dah. Yang mau request hero bisa cek deskripsi ya. Emang beneran takut Baren. Iya kalau Cyclops-nya bener mainnya. 5 seconds till the enemy reaches the battlefield. Smash them. Assassin ngelock malah assassinnya sendiri yang mati. Kita di lock assassin nih. Malah assassinnya sendiri yang mati. Tapi ya gitulah ya. Harus kondisi gold yang sama lah. Jangan sampai kalah. Atau lebih bagus lagi kondisi goldnya menang. Kalau kondisi gold kalah ya kalah juga lah Cyclops-nya. Cok ini orang. Waduh ada kesini ya. Aduh. Ampun aku dah. Gak ada yang kesini oi. Ini gue pada kemana dah? Aduh gak kena ya. Aduh kok ping gue kuning sih. Kenapa nggak sekalian ambil red buffnya tadi bang? Tukeran buff aja gitu tadi. Wah dia baru sadar ternyata. Dia baru sadar red buffnya diambil cok. Gue kira alukannya lama ngambil red buff juga. Ternyata enggak. Alukannya baru sadar red buffnya diambil. Dia tadi di sini kan alukat kan. Seharusnya langsung ke situ. Aduh. Oh. Gak bisa bang. Buat siang bang Ren. Daerah mana kau siang? Eudora bang kalau masa. Enggak juga sih Eudora. Eudora iya tapi kalian tahu sendiri kan assassin itu banyak skill imun. Kayak skill 2 lance, ulti Hayabusa, ulti Link. Itu skill imun tuh. Jadi kalau pakai Eudora itu bisa banget mereka langsung imun kabur. Astagfirullahalazim. Bentar. The enemy has slain the turtle. Kena lagi cok. Ah ampun dah oleng nih. Enemy missing. Aduh itu kalau kena bisa banget mati loh. Ini ulti gua 28 detik ya. Kalau gua kena ke musuh 3 stack langsung ke reset cooldown gua. 1 stack doang. 2 stack, 1 stack lagi nih. Tuh ya, ulti gue langsung kebuka. Inilah pasif dari salah satu pasif dari si ini. Salah satu pasif dari si siapa? Xavier. Bisa mengurangin cooldown ultimate kalau udah 3 stack. Missing coy. Waduh bukan itu missing, lupa aku. Biasa akun gua missing paling atas. Refleks dah. Masih banyak darahnya. Makan bang.
majuin. 僕最強だから Kemarin Killing spree. An enemy has been slain. di atasnya nih. Thank you. Initiate retreat. Wah, astaga. Malah dicegat mati, cok. Woi. Untung dia slow hang, cok. Untung dia slow hand. Nolan gak ada imunnya. Ya, udah di itu dia. Udah di nerf. An ally has slain the Tapi kalau Nolannya jago, dia susah di lock. Bakalan susah di lock kalau Nolannya jago. Kan bang? Bang. Mantap. kill. Nggak ada lagi tuh skill 2 yang tadi. 僕最強だから Mati lagi. Tap. 僕 Udah lah 5. だからまあ好きな地獄を選んでよ Musuhnya nggak main, cok. Baru 1 kill musuhnya. Waduh. Gak lihat loh. Lalu fokus ke depan. Gede banget Bang Ren. お土産は期待するな Guys nggak bisa combo. Iya, cok. Slow-hand banget dia. Destroyed a turret. Anjir bener gue pakai Eudora niat mau lock link malah dimakan link mulu. Iya makanya itu mereka para assassin pasti udah belajar lah. Destroyed a turret. Monster kill. Gak dapet assist lagi. Shut down. もっと良く Balik な bang. れ Aduh gue kena slow. Has been slain. Double kill. Tap. Udah jadi Sky. 僕はいつだって生徒思いのナイスガイさ Makan ya. Mati cok. Tarik. 僕最強だから Killing spree. Waduh bahaya nih ya Natalia tidak. Wih bang Natalia bang. Ampun dah cok, muter lagi dia, goblok. Alah, dia muter ke sini terus masuk sini. Aduh. Goblok banget sih, masih gua majuin ya. Your team Stark Sapphire harus ngenain ke musuh dulu. Ya. Kalau nggak kena musuh ya kena turtle atau lord juga bisa. Kalau ke buff nggak bisa. Kalau buat mempertahanin mode transcendence bisa ke apapun bisa. has been slain. Mirip banget kayak main Cyclops ini. Natalia lagi nih. Attack the turtle. 3 stack nih. Oh 3 stack. 僕から離れない Ih, で cok. Battle fell into Hero nggak jelas. an ally. Hero tak jelas. 楽しくなってきた大丈夫 Wih, 僕 Natalia 最 juga 強 di だ situ. から Nata bang. Nata nggak sih? 無限 Tuh kan Nata lo. Mata gue jeli cok. Aduh skill 2 nggak kepencet. 何が目的か知らない Kan. 一人でも死んだら僕らの Good 負けだ game. 目標を設定したらあとはひたすら駆け上がるだけ Monster kill. Udahlah. Auto menang ini mah. Gue jago-jago cok.
全員殺してしまうぞ。 Sky gua nggak aktif-aktif dah. Ayolah, gua butuh stack Sky nih. 五条悟の大好きなところで Astagfirullahaladzim. Waduh. Betul banget kok. Gua cocok pakai Sky nih. Stack Sky ku 0. Event baru dapat card beneran dapat skin atau cuma card doang? Nggak tahu juga, gua nggak paham itu event. Card doang. Beda Wishing Lantern sama Glowing awan apaan? Glowing ada anti regen. Kalau Wishing ya harus ngasih 800 damage baru aktif tuh. Serangan tambahannya. Team destroyed a turret. Gak salah nih. お目が高い。 Gather at the Lord. 楽しくなってきた。 3 stack lagi gua. Cari mati dia. Buset cok, seorang Ruby aja bisa legendary gimana dah? 大丈夫。僕最強だから。 Natalia sampai nge-push di bawah. Our turret is under だって attack. 正当思いのナイスガイさ。 Initiate retreat. Mata area bawah nih. Oh di situ deh. Udah tebak, pasti ngarah sini udah tebak. 離れ Hei, ないでね。 di belakang gua dia nih. Di belakang gua nih. まあ、好きな地獄 Sama dia balik. Double kill. Sekarang semua bang, sumpah bang, sekarang semua. Wah, Legendary. You have slain udah end. いってらっしゃい。 Aduh, easy gini. Kira dapat segini beneran. Tadi dapat card Leslie Aspiran. Aktifin Sky Piercer kalau kita ngapain? victory. Kalau kita buat sekarat musuh sampai 5% darahnya. Itu execute otomatis. Kalau musuh udah sekarat sisa 5% darahnya otomatis sama kita. GG sih. Yo, makasih. Mabar free cuman boleh 1 kali ya. Ini kayaknya nggak ada lagi mau ikutan mabar free nih. Oh iya tadi yang ke kick tadi mana nih? Login lagi yuk sini. Yang kena kick tadi mana nih? Parah banget di kick. Nge-lag. Emang ya? Enggak, cowok, enggak nge-lag. Aman ini. Kau yang nge-lag itu. Ternyata hard carry timnya pleko semua. Jumpscare stack Xavier. Mana ini? Oh, kemana? Baru WS3, cok. Udahlah, kita mode solo dah. Gak ada yang mabar VIP, gak ada yang mabar free juga nih. Udahlah ya, kita solo. Yang mau ikutan tinggal di follow ID ko. Code habis nih, oke. Kita main maga lagi. Pengen ikut cuma masih takut awok-awok. Takut kenapa? Coba, cok. Gua nggak gigit padahal.
Mabal free boleh tuh ya, tinggal di follow. ID ku tinggal di follow. Lagi pakai akunnya si Moka nih. Nggak mau pakai akunku, takut ranknya makin tinggi nanti. Kalau makin tinggi makin susah cari konten. Your team is banning. Aku dihujat lah, apalagi terobos lah. Terobos, terobos. Please ban a hero. Masih jarang orang ban Roger ini. Main apa ya? Kalau nggak ada requestan ini bingung gue mau main apa. Nggak sponsor G-Shop Gaming, enggak. Kalau untuk live enggak. Kalau untuk konten iya. Kalau untuk live streaming enggak. Ada yang open mic. Satu orang doang kepencet juga mungkin. Main apa ada ini? Aduh, kalau nggak ada requestan bingung gua mau main apa. Wih, Sumatera Selatan. Up gua bang. Main Canga yuk. Canga Marsman lagi. Aduh, ampun dah gua. Let's play together. Gitu dong. Di up nih. Ini Bloodwings atau enggak? Genius bakal kita ganti. Genius aja kali ya. Bakal kita ganti jadi pakai itu. Apa tuh namanya? Sky. Kita pakai Sky. Sky. Nah, ini kayak gini bullnya bener nih. Ini nih baru bener nih. Ini baru bener nih. Kita ganti jadi Warcry. Nah, cakep. S1 S5 ya mabar bang. Baru aja push rank lagi setelah sekian lama, baru mythic kena troll mulu. Tenang saja bang. What's your command? Enggak, mau pakai inilah. I have a heart of light. Waduh, berat I ini. do not fear the darkness. Berat ini. Gue nggak bisa free hit kayaknya. Tapi kalau Tigreal jago enak sih. Waduh, 8 match. Udahlah, cok, pakai yang bener aja. Pakai ini apa tuh? Amon. Tuh, musuh begini. When the body suffers, Nah, the spirit gitu dong. blooms. Ada Eudora auto nggak main itu. Nanti gua yang nggak main. Kita pakai ini aja ya. Tapi kalau gua purify tetap mati, gua dikejar. Udah paling bener flicker dah. Kalau buat hero-hero yang nggak ada skill ngedes, udah paling bener pakai flicker ya, jangan sesekali pakai purify. Mau banyak stun kayak apa kayak, termasuk main Oded mau lawan siapapun pokoknya flicker. Percuma lepas CC, tapi ini nanti. Aduh, bentar. Apa ini? Sabar. Welcome to Mobile Legends.
till the enemy reaches the battlefield. Smash them. All troops deployed. Bentar. Bentar. 1, 2. Tiba-tiba dapet chat dari bank, cuk, nggak jelas. Wow, look at Udah all amat these ku hapus carrots. anjing. Chat bank malam-malam goblok. Hey, not so high. Don't you know I'm afraid of heights? Quick, run! Roger's coming! Asu. Huh? Well played. Where's my little bunny gone? Launch attack. Teruskan bang. What is this place? It looks like it may be lost. Mana ya doranya nih? Which Masih way di is mid home? ya. Udara Skypiercer banyak banget di mythic perbatasan. Ya. Pokoknya hero-hero burst sakit kalau pakai Sky. First blood. The enemy is missing. Double kill. Missing, cok. Aduh, mati udah. Gua udah kasih missing 2 kali ya. Slain. Flicker sih dia tadi. Isn't my master just the greatest? Mana nih, Bang? Hey, not so high. Launch attack. You know I'm afraid of heights. Teruskan nggak sih, Bang? Tap. Waduh, nggak jadi mantap dah. Nggak ada dorong dia. Aduh. Enemy double kill. Kok baru rencana selalu udah mau bro. Isn't my master just the Udah dong. greatest? Enemy triple kill. Killing spree. Mereka locok. Atas dah. Bentar ya, gua fokus dulu. Lagi kurang fokus gini gua. Which way is home? Sumpah tadi kalau kena enak, cok, mati kalau kena tadi. Alah. Kalau kena mati loh. Skill 1 nggak kena lagi. Please, it doesn't count. Nggak pakai Xavier. Tadi udah. Gua kalau udah main hero yang udah gua pakai, pasti nggak bakal pakai lagi kecuali di Sawer. Biar kalian yang nonton nggak bosan gitu satu hero terus. Sebentar. Nah, maju ke depan takut ada Eudora anjing. Baru dibilang, cok, udah nongol orangnya. 1, 2, 3, Kena tuh. 4, 5. Wow, look at all these colors. Launch attack. Gelo. An enemy has been slain. You have slain an enemy. Geblek gitu dia. Aduh. Waduh, cok. Ally has been slain. Killing spree. Aman. Which way
Aduh. Aduh anjing. Ada. Gue ngeri banget di hook. So high. Don't you Makan know bang. I'm afraid of Ulti bang. Down. Ulti bang. Kenapa nggak ulti bang? Itu udah cukup loh dapat perangko. Dia meragukan damage-ku loh. Quick, run! Roger's coming! Aduh, hampir. Dapat ya. Wah, nice. Ally has slain the turtle. Request backup. Your team Udah kabur anjing. Ya, kabur. initiate retreat. Gak bisa gue lawan Eudora. Mati, cok. Wih, satu hit Bruno. What is this? Gas kan bang. Flicker deh. Waduh. Looks like he may be lost. Mati. Your team destroyed a turret. Ally has been slain. Kan bang. Mega kill. Ally has been slain. Tuh, tak ada mana. Huh? Where's the little bunny Your gone? team destroyed a turret. Apa sih? Aduh, main Pani di depan gua, goblok. Paninya banyak kabel, cok. Tapi oleng. 3, 4, 5. Wow! Look at all Aduh. Request Udah bareng backup. Pani. Tigral dorong maut. CD Laren baru juga apa not. Baru juga ulti. Nggak lihat gua kalau dia mau ulti. Slain. Ally double kill. Anjing, nggak dapat. Sini bang. Request backup. Which way is home? Aduh, cok nggak peka, cok. Parah banget nggak peka nih. Udah pasti hancur lah bawah. Mending rusuh itu tadi. Ini nggak mau turtle lagi. Udah tahu Fanny ngebab. Not so high. Don't you know I'm afraid of heights? What is this place? Sedot bang, sedot siapapun bang, mati bang. Perangko pun mati nih. Lost. Belum jadi nih ya. 1, Sabar deh. 2, 3, 4, 5. Shut down. Look at all these heights. Eudora muter. Launch attack. Ayo, montek kalian mana? Ayo. Run! Roger's coming. Tuh. Waduh bahaya nih, kan. Tuh, cok. Where's my little bunny gone? Numpang lewat doang paninya nying. Waduh. Ally has been launch attack. Isn't my master just the greatest? Pusing gua dah. Woi, montek sendirian gitu. Monster kill. Enemy has been slain. Launch attack. Sumpah greget banget gua. Bisa nggak ya makan Bruno ya? Keren. Aduh, nggak kena juga. Which way is home? Nggak bisa anjing. Launch attack. Quick! Ult is Run! ready. Roger's coming! Ult is ready.
Udah mantap banget nih. Where's my little bunny gone? Makan bang. Udah aja. Lama cok. Bisa kalau molot. Hey, not so high. Ult is Don't ready. you know I'm afraid of Battle Shell heights? is ready. Ya TB lah kalian biar pasif gue nyala terus anjing. Ayo makan lah. What is this Tuh greget place? banget gue sumpah. It looks like we may be lost. Ah cok greget banget gue. Isn't my master just the greatest? Ult is not ready. Tuh orang-orang pada kenapa sih? Orang-orang pada kenapa sih? One, Ult is not ready. 2, 3, 4, 5. Wow! Orang-orang pada kenapa ya? Waduh. Cepet bang, cepet bang. Bisa sih bang. What is Request backup. Nggak kuat. Ally has slain Lord. Udah nggak bisa cok. Ada Fanny, cepat. Cepat. Loh, Fanny ya retri duluan. Kok kena lagi? Where's my little bunny? Aduh. Fanny. Hey, not so high. Legendary. Untung ada yang tumbal. Destroy. Waduh. Makan cok. Launch attack. Quick, run! Roger's coming! Legendary. Gaskan. One, 2, 3, 4, 5. Wow! Udah legendary nih, enak banget nih udah nih. You destroy the turret. Waduh salah nih. Kencing anak SD, sorry. Gaskan bang. Attack. Offset ini. Terobos. An enemy has been slain. Team destroy the turret. Isn't my master just the greatest? Woi. Jauh banget bang, sumpah bang, jauh banget. Double kill. Aduh. Wah, orang gila cok mau buy one sama Bruno, orang gila emang. An enemy has been slain. Gak bisa toh. Aduh. Waduh. Ini dulu bang. Ya nggak jadi N. Chang'e ini lemah banget dia kalau nggak ada pasif. Damage-nya kayak minion. Your team destroy the turret. Tas. Aduh. Cak. Ya. Iya. Iya. Orang juga Yusuf So high. tidak Don't you know mahal-mahal. I'm afraid of heights? Pasir Chang'e buat apa Ren? Ini pasif ya nih. Buat inilah, buat memperkuat basic attack. Jadi basic attacknya jadi ada 3 nanti. Sama ultinya juga jadi banyak. Ya ulti jadi banyak, skill 1 jadi banyak. Banyak semua lah. Kenapa ya tuh? Attack the Lord. Terus kan bang, lotin bang. Wah, cok. Walah. Where's my... Aduh, udah di situ dia. 14.3 ya. Ally has been slain.
Kebiasaan mati satu mati semua. Marksman gua nggak main-main toh. Udah menang laning kayak gini masih nggak main itu anak. Makan. Ampun aku dah. Ampun. Isn't my Our master turret just has the been greatest? Tuh, skill 2 ke tembok aja nggak bisa. Our turret has been destroyed. Ampun gua cok. Your turret is under attack. 1, 2, 3, 4, 5. Wow! Look at all these turrets. Request backup. Our turret has been destroyed. It is full. Bentar. Your turret is under attack. Our turret has been destroyed. Our turret is under attack. Our turret has been destroyed. Quick, run! Raptor's coming. Gua nggak terima banget ini game kayak gini kalah cok. Masa kalah? Request backup. Ally has been slain. Isn't my master just the greatest? Which way is home? Dora. Enemy rampage. Loh. An enemy has been slain. Anjing. Tidak. Aduh cok. Gua udah tebak banget bakal ditumpah. Musuhnya psikopat nih. Where's my little bunny gone? Tuh cok. Gak objektif lah combo macam itu. N kah? Coba lagi. Has been slain. Kita coba split push aja kali ya. Gak usah di clear yang sisa satu. Request backup. What is this place? It looks like we may be lost. Enemy unstoppable. Hey, Launch attack. so high. Don't you know I'm afraid of Enemy heights? not ready. Nah, cok kayak gitu cok. Has been slain. Mati dah gua anjing cok udahlah. Have been slain. Kagak bisa. Retreat. Lu kira gua main satu kali combo? An enemy has been slain. Launch attack. Gua kalah hero power sebenarnya sama Idora, nggak bisa gua. Awas dia belum gigit. Aduh. Waduh kena lagi. Kena gua dah. Cuk greget banget ini. Kayaknya bisa deh N.
bang. Slain an enemy. What Recall is kan ya? this place? Kedua orang lagi nih. Looks like we may be lost. Bisa nih, ini bisa nih. Dan pusing gua liat tim ini sumpah. Easy game ini, Cok. Kok jadi hard ya? 2, 3, 4, 5. Wow. Fanny nggak bisa main gitu. Victory. Ren spill yang belum canggih terbaru. Udah gua buat lah kontennya. Kalau nggak nonton ya. Pakai Sky ya, jangan lupa pakai Sky. No Sky, no party. Enggak sih kalau nggak pakai Sky. Ini untuk terbaru ya, pakai Warcry gua. Warcry bisa juga kalian Sky ya nanti di item ketiga, tapi item kedua biar cepat jadi stucknya. Tapi kalau kondisi feeder jangan pakai Sky. Ganti aja Sky-nya jadi Genesis One. Sabar Bang Ren, iya tuh, sabar. Capek kali ya aku. Bang Cyclops mau dibab kan Bang? Di ultinya cooldownnya dicepetin jadi 10 detik, jadi bisa spam ulti, bisa jadi OP. Aduh nggak tahu sih gua nggak tahu apa-apa kalau untuk Cyclops. Nggak tahu updatean di ini intinya. Yo, yang mau ikutan mabar free boleh, tinggal di follow ID gua. Yang mau mabar VIP juga boleh, satu game 5k. Murah meriah aja ya. Buat yang mau aja. Yang nggak mau ya sudah. Apa chatnya ngebug? Waduh. Iya ya. Ini baru semua nih. Itu chatnya kapan tadi? Piro Jali Masya Allah. Di TV kelas ini. Yang mau ikutan tinggal di follow nih ID gua nih. Tuh. Ikut boleh Yusuf. Nih mabar free pada kemana nih? Aduh hari ini sepi kali. Sampai aku main trio, main solo tadi. Tumben banget nih gak ada yang mabar nih. Kita baru WS4 malam ini. Baru 4 game ya. Siapa ngechat? Fallback aku saya Sin. Waduh. Udah penuh lagi followersnya, kita unfollow dulu. Ada epic terobos dah sini. Pada sibuk MPLS bang, jadi sepi WKWK MPLS. Iya kali. Ntar gue memikat hati lu pada yang denger nyanyiin gue. Berapa ID-nya? Itu di atas tuh. Ini Raihan gak masuk nih. Kalau gak masuk ku aja yang lain lah. Aduh cok, 200 lagi. Jangan sampai gue salah ini nih. Si Arin dulu deh. Jarang main juga. Apa betul pensi nggak pernah push? Iya dia masih ini nih main Brawl doang dia. Tuh. Bahkan dia nyuruh mainin akunnya cowok. Males kali aku. Kenapa pada pensi dah? Aku bilang naikin legend dulu baru aku mainin. Epic siapa yang mau main?
Satu orang lagi mana dah? Mana woi? Mana woi? Sini udah aku fallback. Tokito nggak ada yang ngefollow. Kita unfollow dulu nih orang-orang yang nggak ngefollow back. Ini viewers lama kayaknya. Mas Adin. Sorry Maiden. Rio nih. 少しラ Viewers gua setidaknya sedikit hafal ya nama-nama viewers ini juga nih. Bang Butiran Sabu dulu sering nyawer, nggak pernah mampir lagi sekarang. Tuh kalau Bobo ini nggak tahu dah, takutnya viewers si Moka nanti ke unfollow. Mas Hadi ini tuh YouTuber Karen, iya kah? Mas Adin. Si Moka ngefollow Mas Adin ya. Gua aja nggak tahu siapa Mas Adin. Mas Adin. Itu berapa, Cok? Mas ini itu Adinden. Oh. Gua kira siapa? Kenapa namanya Mas, Cok? Kira lanang. Keanpo lagi anjing. Waduh, kayaknya kita unfollow dulu ya. Nah, Ruby Jen ini kalau nggak salah viewers ini. Tuh takut salah unfollow gua. Salah unfollow mati aku nih. Kalau Ans ini tahu aku kenal. Dekor. Ini akun pale-pale yang udah dijual. Ya sih. Dah. Woi, kemana woi? Nggak ada yang mau ikutan lagi. Keren juga ya pakai nick Mas. Bener kram, gue kepo diganti nickname dari Rosel jadi Mas Adin. Din. Oh iya, Dindet itu ya, Din. Gue juga berteman sama Moka, kepo, Sindet yang main Odet. Baru CN dia. Bilangin apa ya Ren, balikin SL gue soal dia pensi. Goblok. Loh, Soju Pitch keluar dia, Cok. Ya udahlah. Kita trio berarti. Udah dijual tapi nggak pernah login oleh pembelinya. Iya, sayang banget. Siren, bang aku mau ikut tapi males login. Aduh. Mana ya? Nggak tahu juga dah. Bodoh amat lah. Mau ikut tapi nggak bisa login. Males login. So. Iyalah kamu kah baik nggak kayak Eren. Kenapa lu manggil gue si Eren? Rojali. Akun Moka ini. Akunnya si Moka. Please ban a hero. Roger. Pokoknya Roger, Cok. Orang Rendot si Ren ya nggak apa-apa. Your team is banning. Si Ren Dancer. Apa sih ngomongin apa dah kalian ini? Masih enak ya. Cyclop. Chang'e Marsman tuh masih enak sih. Boleh, epic aja boleh, apalagi The legend. enemy is picking. Aduh, bingung gini gue pick apa nih.
Bentar, kita cek dulu. Siapa tahu ada requestan. Siapa tahu. Chivalry is dead. Please Kita ada. pick a hero. Revive it. Main apa ini? Apa itu? Come and join me in my dream world. ODT ya telat. Karena wujud asli siren yang kayak mermaid. Aduh, gak ngerti gua bahasa sirennya. Basecamp kapan bang? The Wipe out enemy all is the picking. injustice in the world. Gak ada Pargoy, gak ada. Main mid aja bang, iya. Udah telat. Main apa kita ya? Aku coba inilah Mathilda full damage ya. Mathilda pakai Your Sky. team is picking. Kita coba. Always on the way. Mathilda pakai Sky. Belum pernah coba nih. Mathilda pakai Sky enak gak? Gak ada yang cobain ya. Top global mainnya pada waras-waras. Balik muka lu bang. Gak ada. Sniper ready. Give me a target. Dugo, enemy is Xavier picking. dilepas. Odet, bocah Sky. Carmilla. Kalau dikutuk, aduh. Capek gua baca komen si Lencer ini. Awas Ren lawan murid Kagura gue. Kagura dongo nih. Iqbal main magemit. They call me a hero because I saved my nation from falling apart. But the Abang two Ren aja yang latest gak waras. inventions. Kok jadi aku? Miaska ini diapain? Ini tadi silver di aja deh. Ele, itu gue yang buat N ya. Kalau nggak gue push nggak N itu, nggak menang itu. Baca aja Ren biar nggak pusing. Tai, pusing gue bacanya. Udahlah panjang terus ini itu pula. Bang makasih banget gara-gara konten lu gue jago main mid dari cara rotasi atasi musuh dan lain-lain. Mantap. Yo sama-sama. Soalnya youtuber lain kalau ngonten jarang banget bahas gituan. Iyalah, ilmu itu harus dibagi. Ngapain dibawa sampai mati? Sampai jam berapa? Sampai jam 11 kayak biasa. Buat yang mau nambahin billing boleh ya. 1 jamnya tuh ada tuh, cek aja di deskripsi. Nambahin live 1 jam berapa? Waduh Kagura gak expert pasti dongo. Siapa tahu lagi joki. Siapa tahu akun baru. Welcome to Mobile Legends. Aduh dia pakai ini ya. 5 seconds. Gak terbiasa till aku the pakai enemy itu, reaches harus the pakai ini. battlefield. Smash them. Mana yang boros nih? All troops deployed. Kabarin hari Minggu begadang lagi nggak? Aduh nggak tahu, aku begadang itu gara-gara sawer aja tuh. Tering. Lama banget anjing. Doesn't kill you, makes you stronger. Makasih. Ditempelin banget, ngebuff I doang. can't get more excited to get going now. Begitunya dia. At least you tried. Well, Mana yeah, dia, you Cok? didn't make it, Battle did you? spell in cooldown. Menghilang dia. Let's make our debut in the land. First blood. Masih pagi loh. Makan bang. Suka banget sih. Udah dikasih makan nggak mau ambil nih. Let's
make our debut in this Sini. Oh, makan. Aduh, gua lagi dapet bagaimana dah. Request backup. Lumayan, kita cicil-cicil manja. Ally has been BTW, itunya masih level berapa tadi? Aduh, gua lagi dapet, cok. And we want fun high and be faster. request backup. Anjing, cok. Waduh, gua kena stun masih ya. Aduh, Iqbal. Cok, asu gini dah. Masih kena stun gue ya. Kayak gitu rupanya, walaupun lagi terbang masih ada efek stun dari si. Kenapa ada combo-nya? Any luck with the we better get the road. It's a long way. Kan, Let's make our debut in this land. sini terbang. Nah, mati lagi. Above the horizon. Maksa rises banget the beautiful loh. sun. Jangan maksa. Sabar bang. Let's make our debut in this land. Tetap terbang sini. The turtle. Aman ya. Good game. Makan bal. I know some really cool cowboys. And we want spots side by side. Anjing, cok. Aduh, sumpah lu gua Never mind. I'll be better. ngarahin ulti nggak kepencet. Launch attack. Ah, elah mati sama tali kutang Angel lagi dah. Masa mati sama itu mulu. Jelek banget matinya. RRQ Iqbal parah banget. Request backup. Talah, 02 dia. Request backup. Request backup. Oh, Let's make our debut in this land. Kita cek rumputnya. Oh, ngaman. Kok nggak pernah ngekill lagi gini dah. Ini dulu yang bila lanang itu Ren, iya kayaknya. I'm not yet strong enough, but I will protect them. Ult is not ready. Gas kena. Launch attack. Our turret has been destroyed. We better be on any luck. Walah, rame kali anjing. Request backup. Enemy has been slain. Gila. At least you tried. Well, yet you didn't make it, did you? タートルを潰そうか。 Pasti nggak bisa nih. Battle spell and cooldown. Our turret has been destroyed. Apa dah? Kok nggak boleh sembarangan pakai skill 2 dah, buat kabur pokoknya. Above the horizon rises the beautiful sun. Masih banyak darahnya. Let's make our debut in this land. You have slain an enemy. I can be faster. Initiate retreat. Aman. Ult is not Pokoknya ready. jangan sembarang pakai skill 2 dah. Only the brave have the courage to Skill confront 2 the kita pakai buat intruders. kabur. Kalau nggak buat kejar musuh yang udah pasti mati. Let's
Let's make our debut in this land. Matilda kalau nggak ada skill 2 lemah banget nih bro. Keep going now. Yo Bal, makan Bal, makan Bal. Launch attack. Makan Bal. Let's make our debut in this Makan Bal. You have slain Waduh, an gua enemy. lagi yang dapet. Ult is not ready. Nah, nggak apa-apa, Angela yang dapet. Never mind. I'll be better next time. Angela yang dapet. Tapi 04 loh clean ya. First item Sky lagi. Nggak pakai sepatu malah. An enemy has been slain. Kata tuh. I can't get more excited to get going. Wah, mantap kali. Double kill. Makan Bang. Our turret has been destroyed. Launch attack. You have slain an enemy. Gua lagi yang dapet. Masa gua modal basic attack dapet sih? I'm not yet strong enough, but I will protect them. マップを確認しろ。 Gue cuma takut satu sih, di ulti Angela jadi nggak mati musuhnya. Duh, benci banget gua. Slain. Thank you. Hero-hero map hack. Launch attack. At least you tried. Well, yet you didn't make it, did you? Your team destroyed a turret. Gaskan. Let's make our debut in this land. Has been slain. Ah, mereka ngelot lagi. Per gua mati. An enemy has been slain. Sini, Bal. Aduh, nabrak tembok goblok. Makan, Bal. Aduh. Ult is not ready. I know some really cool cowboys. Sini, Bal. And we want fought side by side. Makan, Bal. Pencet, Bal. Pencet, Bal. Astagfirullah, pencet, Bal. Ampun, gua lihat We Iqbal better ini, be on the road, cok. Clint. It's a long way. Kau pencet, terus kau ulti, Bal. Kibal, kibal. Sini, 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 sini. Mati dah jadi. Coba Iqbal tadi dapet, cocok. Your turret is under attack. Iqbal, Iqbal. Udah sekarang jangan terlalu dia mau support KS sudah gua SS. Matamu KS. Modal apa tadi ya? Basic attack bisa dapet itu. Our turret Udah is sekarang under jangan attack. halu menjadi Sigma. What doesn't kill you makes you stronger. Gue paling males loh main Matilda kalau ada satu tim yang nggak mau terbang. Enemy has slain Lord. Our turret is under attack. Bener dah. Oh iya, gue nak pakai ini ya, I know lupa, some really cok. cool cowboys. And we once fought side by side. Our Pakai itu turret aku is lupa. under initiate retreat. Killing spree. Request backup. Request backup. Ngapain ini? Our turret is under Makan yang satu dai. Ih. Oh, sesat, sesat. Shut down. Gak ada bisa ngikutin gameplay barbar gua dah. Our turret is under attack. Our turret has been destroyed. Gak semasukan gameplay gua di tim ini, gak semasukan, sumpah. Turret is under attack. Turret has been destroyed.
masuk. Gak ada yang ngikutin pergerakan gua dah. What doesn't kill you makes you stronger. Oh, he's not ready. We better be on the road, Clint. It's a long way. Our inhibitor turret is under attack. Don't ever look back. Oke, dia ada ulti ya. Launch attack. Okay. Any luck you could run from this? You have slain an enemy. Susah cok, ngandalin tim gua nih susah nih. Inilah kenapa alasan gua kalau main roamer tuh lebih suka main roamer yang damage ya. Kalau tim nggak bisa diandelin, kita bisa ngegendong diri sendiri gitu loh. Only the brave have the courage to confront the intruders. Launch attack. Gak ada yang berani maju tim aku, lihat dah. Launch attack. Terbang bal. Nah, makan bal. Never mind. Gitu loh. Kalau up gua tenang pasti dapat kill. Double kill. Cetas. Mantap. Biar soal mainnya adik cepet nih. Gak jadi. Gather up the Lord. Kan enak gini. Battle spell in cooldown. Dari dulu Todd bagus menurut kami, jelek namanya kayak cewek. Main Ren ya abis ini. Si Iqbal mau main Lunox soalnya abis upload Lunox tadi sore. An ally has slain Iqbal Kobal. Yeay, Kyo abis ini. Your team destroyed a turret. Abis ini masih main lagi nggak bang? Masih dong. Initiate retreat. Don't ever look Ketahuan. back. Dia udah belajar dari kesalahan tuh. Any luck you could run from this? Wih anjing, pencet cok. Suka nggak kepencet gitu dah. Itu gua ada kepanjangan atau gimana? I'm not yet strong enough. Launch attack. Killing spree. Your team destroyed a turret. Gerdul. I know some really cool cowboys, and we once fought side by side. Arlotnya, woi full damage Arlotnya. Your team destroyed a turret. Kepecah lagi. Pecah, mati. Initiate retreat. Kepencet cok skill 1. Tuh lo harus dipencet lagi loh skill 1-nya. Masalahnya nggak kepencet nih, jempol gua kegedean atau gimana dah. Aduh, mati semua udahlah. Initiate retreat. Double kill. Col damage lagi. Sama-sama gak ada TBN sih di antara kedua tim. Under attack. Jadi pakai teori tumbal ya. Our turret has been destroyed. Wah, aduh. Sakit banget ya. Only the brave have the courage to confront the intruders. マップを確認しろ。 At least you tried. Well, yet you didn't make it, did you? Request backup.
Duh, cok, ini PR cuma di arlotnya doang nih. Kita susah di arlotnya dah. Susah di arlotnya. Ini arlot mati baru menang warnya. Above Susah the di arlot. horizon rises the beautiful sun. Makanan arlot semua kita nih. Aduh, musuh lo lagi. Iqbal maju sendirian. Udah paling bener Iqbal nih mainnya edit ya. I can't get more excited to get going now. Tapi ya sudahlah. Kalau kalah ya udah takdir berarti. Let's make our any Gak bisa cok. Aduh, kena stun lagi. Udahlah, bubar, bubar. Tak bisa. Ini Sky gua telat sih buatnya. Gua telat buat jadi Sky. Mau review Mathilda pakai Sky malah lupa pakai Sky ya. Tapi masih sakit ya damage-nya ya. Masih bisa banget buat satu kali combo. Defeat. Ya emblem Arlot udah telat. Sama aja sih emblem Arlot mah kayak para top global biasanya. Coklat si paling maksa damage tapi feeder. Kalau gua feeder tapi banyak juga killnya sama assist. PR di Arlot cok, nggak ada yang makan Arlot, nggak ada yang ngabisin skill Arlot. Woi, ada Nick Fury nih, sini. Sini, Bang. Emang kalau kondisi kayak gini mending Layla. Mending Layla. Kau ditebas Arlot mati kau. Nick Fury nggak mau main ya? Waduh. Si Rayhan. Rayhan ini udah main belum? Belum. Sini. Masuk. Weh, ping kalian ini main di mana sih kalian ini ping merah gini, cok? Seribu loh pingnya, bukan lagi ratusan ribu. Aman ya? Gak ada yang lain yang mau ikut? Kalau nggak ada aku gas. Digoreng Arlot hilang ya, kilo banyak dari awal. KS terus parah. KS. Nah, satu orang lagi nih. Satu orang lagi, woi. Yang mau ikutan tinggal di follow ID gua. Mana ya? Nah tuh, tinggal di follow cepat. Ping macam MMR. Pasti Indosat PP taruh milk tea sama Arin sama. Lah iya ya. Ikut nonton, udahlah. Udah hafal gua. Mana nih woi? KS terus mana ada. Bedain yang namanya nyampah kill sama ngamanin kill. Itu kalau nggak gua flame shoot, selamat dia. Bentar, Sojupit sini udah main belum? Perasaan udah deh. Belum ya? Yuk sini yuk. Gak mau ikut, ada Kyo pas dia main mage. PPCW ada simpel. Ikut sama aja nih. Ruli Ardi, Ikram, Rojali. Ikat ikut. Nengok batang hidungnya aja nggak ada tuh. Lagi malas main role lain selain mage. Iye. Please ban a hero.
Please ban a hero. Ini tumben banget si Kyo main mage. Biasa dia main Angela terus dia. Dulu dia main sama gue Angela terus dia. Nggak mau main kalau nggak ada Angela. Your team Kenapa is kata gue banning. pasti dia mage ditinggal lagi. Tai, tau gak tai? Ikut aku Arlotin bang, Arlot magang. Arlot magang. Ikut boker. Please Tumben. pick a hero. Bentar, ada apa ini? OP ini apa nih? The enemy is picking. Gua main hyper. Ya karena lu spill build Unox makanya kedagian main mid. Iye. Gacor berarti buildku. Ngebuat orang kecanduan main terus. Kyo gak pernah pakai hero lain, pernah. Kemarin dia ada pakai Tigreal tuh, jago Tigrealnya. Reach the darkness if I'm fast Gue enough. magang kadang jago, kadang are my domain. kadang tolil. Gak apa-apa, main aja terus. The hunt Woi begins. Pale. Kecanduan gak sih? Leomot bang. Waduh Leomot gue 0 kali cok. 0 match Leomot gue. Valor and royalty in a dead The body. enemy is picking. Ting. Tapi kayak main Arlot ini Leomot ganteng. Iya lu Ren. Kau gak pernah lihat gue main ini ya Leomot ya. Hero gampang ini cok. Come on, Pakai Sky, let's pakai Sky roll. gak Your sih? team is picking. 20% doang pakai Sky, sisanya enggak. Enggak usah Sky lah. Tank bang, tengin. Pain Ada jam is the proof that I'm still alive. Kalau gampang. The Mau enemy apa is tuh kayak picking. mana Kiai bisa nonton YT di pesantren? Kiai bisa nonton YT di pesantren, butuh funding gak Ren? Ya sini main. Rubiku bawa bencana padahal hasilnya kram gak pernah kayak gitu. Padahal mah buat paling enak racikan sendiri sih menurut saya. Iya. Kram bohong. Halo. Perjauhin udah telat. Ini karena gua nggak tahu settingan boot aja nih. Jadi kita pakai tab global dah. Setidaknya mendekati Ready? yang kita mau lah. Nggak mungkin parah banget ini. Nggak mungkin ngawur kan. Itu musuh Eropa semua, Fanny dan Laila. Jangan diincar juga Pale. Season lalu Ruby gue top ART, sekarang skillnya kadang kidding. Udah lulus jir modoknya. Katakan Ikram ajar ini ke kamar mandi. Apa cok? Lincer. Iya jelek kali lincer. Wih tadi masuk pagi, hehe, besok libur lagi asu emang nih jadwal. Jadi mau main Pale. Ya tapi nggak sampai subuh kita Pale. Asik dong bisa digendong. Iya sini gua gendong. Begadang sekali main malam nih Pale. Welcome to Mobile Mas SC. Apa SC? 5 seconds till the enemy reaches the battlefield. Mas Smash them. Lincer. Iya jelek kali Mas All Lincer. troops deployed. Launch attack. I'll honor the vow, even in death. Gue tahu nama asli si Lincer tahu sih dia. Ada yang tahu nggak kalian? I am invincible. Launch attack.
Farming dulu, farming dulu. Now tremble! Initiate retreat. Transcends life and Mana sih death. ini? Gak dirusuh gua. I am invincible! Initiate retreat. Now tremble! Honor to have died in this wonderful city. I am invincible! Woi, nice banget coy. Oke. Die! Initiate retreat. Now pave our path, Guardiel! You have slain an enemy. Mati This is satu. what invaders want. Launch attack. Hold the ground! Launch attack. An enemy has been slain. Launch attack. Well done. I'll fight till that day Richburg dreams again. I am invincible! Lumayan cepat ya rotasi Denny. Rotasi Denny lumayan cepat cok. Now tremble! There's something more painful than death. Sabar bang. Gue kata siapa ya kemarin ya? Kata orang viewers gue yang main di Glory, yang udah Glory. Katanya Leomod ini lagi OP banget Leomod di Glory. Udah kayak Roger katanya ya. Katanya, tapi nggak tahu dah gue. Karena gue belum Glory nih. Gak mau cepet-cepet juga lah Glory, gila. Ult is Makin ready. susah gue cari konten. Ampun dah, goblok banget cok. Kok gitu sih? Nggak kuat dan perkasa gitu kuda gua. Ult is not ready. Kuda gua lembek nih. Freya always OP di rank. Bukan Freya, ini apa tuh? Yang gua pakai ini Leomod. Watch out for flanking. Leomod yang gua maksud. Kata mirip kayak Roger, OP banget. Ult is ready. We will never surrender. Gokil nomornya. Request back. Ult is not ready. I am invincible! Killing spree. Launch attack. Hey, the enemy's missing! For the Ult is ready. death is Kita 15 never the stackin end. dulu. Nah, kalau udah 15 stack nih, damage rate-nya lebih gede nggak sih atau sama aja ya? Gimana dah biar damage rate-nya lebih gede? Diapain? Diapain gak tuh? Hope alive. Kintil ala goblok lah tai. Cok benci kali aku. Itu Freya season ke season harap. Iya kalau Freya mah udah hafal gua. Freya di high rank tuh ngeri-ngeri. Bahkan dijadiin My will. Jolen. Initiate retreat. Duh, bentar balik, gue jadi dongok gini dah. Nggak adu retri pun nggak dapet turtle kontil. Greater cause kept me from the battlefield. Ult is not ready. I am invincible! Hey, the enemy's missing! Watch out for flanking. Now tremble! Ult is ready. Power of the Flanking. oath! Mana Johnson ya cok? Waduh. Initiate retreat. Pun aku. Ult is not ready. Ult is not ready. Carrots for you, Barbiel? Right. Baru gampang bener. Tadi udah bagus banget 2-0 jadi 2-2 gini dah kenapa lah. Biar tabrak Johnson dulu gitu. Not ready. Slain an enemy. Sumpah jangan Johnson cok. Ult is ready. Ult is not ready. Launch Oke, attack. rose gold dulu nggak sih buat Kaditanya nih? I am invincible! Ult is not ready.
Buffnya bang. Is not ready. Dia sampai nge-cancel nge-buff loh buat nge-clear mid. Belum ngambil buff dia. Closest. Ult is not ready. Harga diri seorang jungler nih di turtle sama lord. Mau sejago apapun kalian 20 kill 40 kill, tapi kalau Retri Indomaret udahlah ya, dianggap jelek pasti. To protect our homeland. Kan makan bang. Nice. Tapi gua nggak ada retri loh. Gigit nyamuk gua sumpah. Masih bukan gua loh yang dapet loh. Tapi nggak ada retri gua ya. Apa bang? Yang penting dapet. Demons. Ult is not ready. I am invincible. Tuh, siapa mau jadi tumbal Johnson? Initiate retreat. Ult is ready. Red. Dapet ya. Attack. Your team destroyed a turret. Ult is ready. Lanjut farming dulu. Oh iya, gua mau buat rose gold ya. Can't taste it. Rose gold dulu deh. I am invincible. An enemy Rose gold langsung spill aja nggak sih Selen? Salting tuh. Now tremble. Tapi udah baik lo jodoh-jodohin dua cowok. Watch out for Apa tuh? Apa tuh? My guarding ship on Richburg is now Makan lah. for the oath. An enemy has been slain. Your team destroyed a turret. Salting nggak tuh? A greater cause kept me from the battle. Apa kalian lagi ngejodohin siapa dah? Gitu. Gue masih penasaran dari dulu yang Aska Pop itu si Aska asli. Ult is ready. Ult is not ready. To protect our homeland. Waduh, kena lagi tabrak Johnson, gua mati nih. Ult is not ready. Initiate retreat. Launch attack. Ult is not ready. Launch attack. Pukul, aduh anjing. An enemy has been slain. Ult is not ready. Bentar bang ya. For the oath. Heroes gone. But Gak bisa nyantai cok, males main hyper nih. Sumpah nggak dikit. Blunder timnya. Watch out. Ult is ready. invincible. Ult is not Males ready. banget main hyper nih. Ult is ready. Now tremble. Mana harus farming terus pula. Our hope alive. Backup. Understood. I am invincible. Request backup. Did I keep the oath or did I break it? Mana nih, kemana nih? For the oath. Pave our path, Barleo. Makan. An enemy has been slain. Sumpah gua pencet-pencet aja dah nggak tahu. Initiate retreat. Ult is not ready. Oh gak ada retri lagi. Cooldown. Your team destroyed a turret. Ult is not ready. Die, Spell and demons. cooldown. For the oath. Now tremble. Waduh. Wah gila cok, Pania cok. Anjir. The oath of enough transcend to protect our homeland.
Aduh. Mau gue kejar tadi pakai kuda. Hold the ground. This piece looks sturdy. Hey, the enemy's missing! Sabar bang. Not ready. Tony Sky Piercer, hati-hati. Watch out for flanking. Aduh, Sarsa Ruby main atas nih. To have died Kita in butuh this ini, jangan sampai mati. I am invincible. Watch out for flanking. Wih, jago nih. Bisa main dia. For the oath. Dia ngerti untuk positioning. Day Richburg brings death. Aduh, kenapa gak langsung ulti bang? Kenapa gak langsung ulti tadi? Now tremble. Battle spell in cooldown. Request backup. I am invincible. Understood. We will never surrender. Bisa gak tuh? Ult is not ready. Under attack. Ada Johnson tapi ya. Tuh Johnson. Initiate retreat. Udah ketahuan. Is never the end. Good game. Kayak Ben Johnson cok. Ult is not ready. Wanjay. Age. Our turret is under attack. Ruby aja lah atas lah. Launch attack. Our turret is under attack. Launch attack. Gak bisa bang. Ult is ready. Waduh, marksman kita kan kemakan. Ruby aja atas. Initiate retreat. Ult is not ready. Emang harusnya Ruby clear atas. Marksman dibiarin solo sendirian. Bobby L. Ult is ready. Taste it. Request backup. Makan tuh. Launch attack. Our turret Duh, is alin under ke itu attack. bisa nggak? Ah, Ruby-nya dibawa lagi, cok. Fight till that day Richburg breathes again. Pusing Watch gua out for landingnya. flanking. Ult is ready. Ult is ready. Ult is ready. Did I keep the oath, or did I break it? Has been slain. I am invincible. None shall pass. Mega kill. Unstoppable. Gas kan? Launch attack. Request backup. Waduh, gua nggak ada retri. Ult is not ready. Gua nggak ada retri, cok. Ult is not ready. Power of the oath. Untung dapet anjing. Giliran nggak ada retri malah dapet. Battle spell in cooldown. Hold the ground. Giliran nggak ada ini malah dapet. Ult is ready. Death is never the end. Kayak males banget gua ngebab nih. Ult is ready. Sabar. A greater cause kept me from the battlefield. Tapi masih jauh bang. Destroy the turret. Ya. Tap. Jadi hal ini ke situ. Ult is not ready. Tarik. Lu ngapain? Anjir. Cooldown. Dah. And menang lagi.
Bertot baper, dadah, makasih ya semuanya. Makanya Simul Pale. Bang, saya sedang mau ngopi sambil makan, friends. Apa, Cok? Napul detik. MVP Kyo, tenang aja kau. Udah aku bilang nih, gampang. Kyo mabar sisa 14. Naik Fury sisa 9. Masuk. Yo, makasih mabarnya. Gantian. Mabar free cuma boleh 1 kali ya. Mabar VIP 1 game 5k. Bentar. Mana Pale? Login Pale. Gas sebentar, ganti akun tuh parah gara-gara Bang Silencer. Login Pale. Pale. Mana Cok? Pale lama nih Pale. Ada yang mau ikutan lagi nggak nih VIP nih? Nggak ada. Tak ada. OTW login. Bang, Kak Muka kenapa udah nggak live lagi? Dia sibuk kerja. Besok mau berangkat lagi dia tuh. Biar bijahan mau ikut. Nggak ada ikut dia. Bohong itu. Dia mau lagi meta, setiap nemu sakit terus. Iya lumayan. Mana Cok? 1 orang lagi mana? Kalau nggak ada aku ajak yang tadi nih. Boleh lagi. Sebenarnya mabar free cuma boleh 1 kali ya. Tapi ini berhubung sepi banget nih hari ini. Nggak ada yang mau ikutan mabar. Ikut Om, sini Kram. Ikram ini tipu-tipu lagi. Yang mau ikutan tinggal di follow nih. Bentar. Tuh ID gua. Kalau nggak ada aku ajak yang udah main tadi. Berhubung sepi boleh sepuasnya. Boleh sini Aska. Kayaknya last game ya ini. Giliran dimainin orang baper kan, padahal dia seenaknya sama orang lain. Itu udah paling pasti win nih, mabar aja Ikram. Mana. Skip ada Kyo. Enggak, dulu udah masuk jam tidur. Tai. So imut banget Cok si Aska ini, berempang lah. Ya gua jam 11 gua. Ya udahlah sini. Masuk lagi bang. Nggak ada orang. Sekarang jam segini udah tidur. Kemarin bukan selalu off jam 12. Enggak, jam 11 aku.
Ikram, bohong dia itu. Putra Keraton jam 10 emang kayak gitu, tai. Moga lu selencer panjangin umurnya. Ditinggal lagi. Kau login aja nggak ada, tai. Cocote. Hari ini gua agak cepet mulai live tadi. 7:30 gua tadi mulai live. Agak cepet sih. Jam 8 kurang. Aduh, Ikram ini ikut-ikutan lagi. Udah basi tau nggak, udah basi. Bilang kok panjang umur. Oh, berarti kau mau pendek umur ya? So iya, manusia sibuk. DS2 Dark System. Your team is banning. Nggak apa-apa, mau coba live cepet. Mungkin besok live jam 7 ya. Nggak tahu deh. Kalau bisa jam 7 udah live aku. Next live siang-siang. Nggak bisa aku live siang. Please pick a hero. Kau pakai lahir, kau request lah Pali makanya. Seems like I've slept The forever. Yeah. enemy is picking. What's Jam become 7. of the world? Tapi nggak tahu jadi atau enggak. Sebenarnya tadi mau jam 7 tadi. Kesel soalnya 2 kali ngemut gua. May the blood of my enemies Dia flow madman nggak from my bisa spear. siang. Bapak kau, gua bangun pagi terus ya. Sekalian aja bang habis maghrib. Bisa kau. Hope are the two Please pick a greatest hero. inventions. Roll hyper udah diambil S4, nggak bisa main hyper gua. Kita pakai apa ya? Ini dah. The hunt Dulu begins. deh, bingung cok. The enemy is picking. Bingung, oh bingung. Alasannya sepele pula. Ada bukti lu bangun pagi, oh. Kraken, for I am the invincible Lancelot. Ngapain harus bukti ke lu? Leslie udah bang. Leslie bang sakit, udah bang. I am the devourer of stars. Please pick a hero. The tide of the cosmic sea. Ini bahas apa lagi si Lencer ini, ada aja cok hari-hari. Muscle of iron, Bingung gua. bones of steel. Aduh. Zas ini sakit cok, sumpah Zas ini bener dah. I am the moonlight that Sakit breaks Zas the ini. darkness. Si Pale berempang cok, Gatot hyper lagi setan. Kagura nggak boleh gitu. Gatot hyper gagal total. Ganggu Zasi ya betul. Ready? Semoga ini si Pale mau ngeretriin Johnny-nya ya biar darah Johnny-nya langsung sekarat. Spell item parsen terbaru. Aduh, udah ku upload loh. Seminggu yang lalu, cek aja ya. Gua review skin Parsai MSC juga itu. Udah gua upload bang, cek aja. Gampang kok. Cara spill item. Cara lihat itemnya pas di awal-awal video tuh. Welcome to Mobile Legend. Nah itu, ku spill di situ boleh. Seperti itu. Halo siapa?
John ini counter hero-hero tabrak. Waduh, pakai Arifal lagi. Ganti PP siapa? Gak ada bibir merah merona lagi dari siapa? Gak ada bibir merah merona. Manggil tuh di chat in game kena mid gak? Iya, bahaya. Jadi sekarang gak bisa jadi gol. Bisa kayaknya. 5 seconds till the enemy reaches the battlefield. Smash them. All troops deploy. Attack. Oh, kalau mati jadi gol gitu. Kayaknya masih dapet deh. The forest is on my watch when the moon is shrouded in darkness. Do you ready to lose? Goblok malah CL, cok. The moonlight spares no mercy to the foes of Azria. The moon impartially sheds her grace on every corner of the forest. Hey, the enemy's missing! Launch attack. My aim is true. A gift from the great forest. Main dulu, bentar. Keren sekali Pale, nggak tahu si Pale itu. Waduh, ngelag gini gua. Trespassers will not be tolerated. Ih, balik bang. Wanjay. Makanya gua recall yang jauh bang. Karena itulah. Aurora belum ada nanti. Mirip lah Aurora mah, mirip kayak Eudora, cek aja ya. Eudora, Aurora mirip. Gue pakai 1 kali combo gitu. Kena tuh. Gila. Nah ikut war juga lah aku, malas sekali farming nih. Ult is ready. The way of the hunter. Modern, respectful, and sincere. Aduh, dapat kill kok, nggak dapat kill. You can't run from my arrow. Hey, the enemy's missing! Sabarlah dulu, sabar dulu. The way of the bow. Flexible, reserved, and understated. Launch attack. Ult is ready. The forest Teleport dia, cok. Teleport ke atas ngapain dah? But our hope outlives everything. Launch attack. Ult is ready. Launch attack. Ult is ready. Elves Kan, won't Bang. give in, no matter how much more suffering we'll go through. Dia pakai inspire masalahnya. Udah pasti mati kalau pakai inspire, geblek cok. Udah tahu ada Akai pakai inspire anjing. Cek ya. Ini masih dapat gol. Mana Ikram ini? Masih dapat tadi gol. Emang Ikram dark system, cok. Udah dark system. Dih. Segitu. Salah gue skill 1, seharusnya gue kenain skill 2 ya. Salah.
Nice. Udah, Cok, jangan bawa ke tempat gua, setan. Moonlight heals my Ult is wounds. ready. GG Akainya, iya, pinter ngasih makan Akai. Killing spree. Mencitar coy. An ally has slain the turtle. Swift, silent, and precise. Unstoppable. Perish in the sacred moonlight. My arrow is my answer. Monster kill. May the moon have mercy on you. Aduh, easy gini bro. Wise choice. Turret dulu. You can't Mencitar run from kasihan. my arrow. Iya, kombonya digagalin sama Akai. Sebenarnya Akai ini bagus loh, mirip kayak Franco, Cok. Dia tipe stunnya tuh yang lama gitu. Tapi musuh The masih way bisa of the kabur. hunter. Moderate. Fade into the moonlight. Berempang lah, kan nggak bisa, Cok. Nabrak Zas ini kita sendiri loh yang mati. Our turret has been destroyed. Duh, nonton Hapo lah si Haikal itu. Tenet. Yang so asik bang. Ult is ready. Hero saya ini kewalan sama lawan Zas, padahal lawan Zas gampang kalau pakai kecil. My fight carries on. Duh. Kecil, kau sendiri nggak pernah pakai kecil. Initiate retreat. The moon partially sheds her grace on every corner. Ally has been slain. Ult is not ready. Battle spell in cooldown. Kena, Cok. My aim is true. Malah nggak mati pula. Ayolah, apa sih? Kena tarik pula. Nah lo, kenapa nah lo? Masa gitu aja panik? Ult is not ready. Until Wus, the paling. The turtle. my fight carries on. Orang di mana, dia ulti kemana nih? Wah. Gila. The forest might burn. The moon may be dark. Ulti Zas ini cooldownnya berapa detik ya? Outlives everything. The forest is on my watch when the moon is shrouded in darkness. A gift from the great forest. The moonlight spares no mercy to the foes of Azure. Bawa yuk. Ini mati nih. May the moon forever shine upon us. Waduh, dijauhin dong. Main cepat bang. My aim is true. Ult is not ready. Ult is ready. Our turret has been destroyed. You destroyed a turret. Turret lagi. Destroyed a turret. Fade into the moonlight. My arrow is my Initiate answer. retreat. Mati, Cok. Satu hit, Cok. Ult is not ready. Ya.
Ini sakit-sakit sih dia. Kita bisa bahkan pakai WON. Coba tanya jasnya Ren, CD berapa lama? Ya juga ya. Mau nanya. Launch attack. I'm ready to re-enter the Enemy has battle. been slain. Ult is not ready. The way of the arrow. Kita Swift, tanya silent, siapa tahu and dijawab. precise. Ult is not ready. Ult is not The way ready. of the bow. Pelit cok nggak dijawab. Flexible, reserved, and understated. Has been slain. Enemy An enemy has been slain. Enemy triple kill. Ally has been slain. Coming. Wait for me. Trespassers will not be tolerated. Initiate retreat. Bisa ya? Hey, the enemy's missing! Request backup. Elves won't give in, no matter how much more Enemy has suffering will slain go. Lord. Ragu-ragu gua cok, sumpah ragu-ragu gua anjing. The moonlight spares no mercy. May the moon forever Wah jauh banget, jauh banget, jauh banget, jauh banget, sontol. Jauh banget. Ulti dia nih berapa detik doang? Bisa tadi ya? Ay. Bisa cok tadi. Hey, the enemy's missing! The forest is on my watch when the moon is shrouded in darkness. You can't run from my arrows. ally has been initiated retreat. The moonlight. Our turret is under attack. Our turret has been May the destroyed. moon have mercy on you. Initiate retreat. The way of the arrow. Swift, silent, and precise. Untung dia salah. Untung dia salah. Hehe. Attack. Watch your back. Wise choice. Our turret is under attack. Enemy has been slain. Inhibitor turret is under attack. Our turret has been destroyed. The way of the hunter. Ult is not Modern, ready. respectful, Ult is and not ready. sincere. The forest might burn. The moon may be dark. Hey, the enemy's But missing! our Duh, hope baterai gua merah lagi. outlives everything. Hey, not bad. You have slain an enemy. May the moon burn. Enemy has been slain. Lupa gua cok, lupa pencet skill, gua kasihkan basic attack. Launch attack. Killing spree. Ya. From the Aduh, great forest. aduh ngelek. Ngebug. The moon impartially sheds her grace on every corner. Destroy the turret. Ult is not ready. Nah itu just build damage penet. Cooldown ulti 43 detik kalau build penet. Iya kah? Kalau build cooldown berapa? Victory. Lama juga CD ulti Zas. Iya cok lama ya. Hampir 1 menit. Kalau pakai sepatu cooldown sama Starion 30 detik. Saya user only Zas solo rank tembus glory. Buset, ngeri kali. Ada suhu Zas di sini. Belum jam 11 ya. Ya udah yuk main lagi yuk. Belum jam 11 nih. Gak usah nyolok lagi ya, Rendot apa? Kenapa cok? Streamer suka nyolok ke viewers. Si Helbert bang, nggak perlu. Karena ulti Zas nggak kelihatan di map, jadi kita nggak tahu posisi ultinya Zas. Maaf Ren ngakak. Nggak hapus akun Ren, enggak. Gua nggak mau cepet-cepet naik rank di akun utama. Susah cari ini ya nanti. Bentar, becasan.
Sebentar kita ngecas dulu. Satu game ya, last game nih. Nggak ada yang VIP lagi. Oke. Di Kalti jam 12, iya. Beda 1 jam memang. Oh ya, gue mau kasih tahu mulai besok nggak ada mabar free lagi ya. Mau nge-spam mage lah besok. Kecuali mabar VIP. Kalau mabar VIP gue ngalah sih. Gue nggak bakal pakai mage. Wita mana bang? Just bang bisa menang. Iya, soalnya apa ya? Dari tadi mana akunku? Gua tadi siang deh. Gua tadi siang nyari konten Odet lama banget, Cok. Skill Odetku udah sedikit menghilang nih. Berapa konten tuh? Berapa game tuh? Akhirnya main Lunox langsung dapat 17 kill. Lunox mau ditengil. Nggak dapat 5 game. Akibat di live kita jarang main mage, itu lumayan berpengaruh. %80 gue kalau main party ini pasti nggak dapat mage. 80%. Pantas gue lihat tadi siang pasti cari konten. Iya, gue cari kontennya di siang. Dulu pas facecam banyak order hero sampai penuh di atas layar atau plus mabar VIP juga banyak. Iya, hari ini nggak ada. Sepi nih gara-gara nggak pakai PC nih. Ben Mia bapak kau. Mia MVP kayak gitu. Mia gue MVP ya. Di ban cok Mia gue. Dah. Coba nggak pakai Odet lagi. Udah las. Ini live di HP. HP doang ini. Monitorku belum jadi. Akhir Juli baru ada. Tai cok si Pale nih. Tadi berbagi ilmu hero aja. Kalau cicil stack 200 sudah berat kita nahannya. Terus saya sambil beli item defense. Muscle of iron. Please pick a hero. Cok perspik Gatot anjing. Come and join me in my dream world. Gatot perspik. Gua Gotland lagi. Jar Gatot gue di respect. Tai. The hunt begins. Pakai itu ada logonya itu di bawah pojok kanan. Prism Life. Masih lagi nggak bisa mid bang, soalnya mabar VIP. Iya. Kalau untuk mabar VIP gue pasti ngalah. Karena mereka udah bayar kan, udah nyawer. Jadi gue pasti ngalah. Kecuali mereka nggak mau pakai mage, baru gue pakai. Up gua dah. Sniper ready. Give me a target. Sniper ready. Now a Kai Target. enters the scene. The enemy is picking. Sniper ready. Give me target. Popple and Koopa are the best. Prism Life segitiga characters in kayak the lambang world. Illuminate. Nggak tahu Illuminate itu apa. Dari itu masih ngira gue kayak salah. Pakai APK apa bang? Prism Life. Kan bener soalnya Cecil jadi journey aja situ Samsa buat ngumpulin stack. Aku alroll kok bang tapi magang.
if you cannot both. Iya. Oh, Dajjal. Come on, let's roll. Sumpah, Cok, si Pale ini berdempang lah. Berat punggungku, Cok. Berat punggungku gendong ya anjing. Gatot hyper lah tadi ini, Johnson hyper pula. Abis ini apa lagi nih? Pasti lagi ngakak dia nih. Minimal tiap roll bisa 1 hero, nggak usah banyak. Ah betul. Satu tuh kedikitan, Cok. Minimal 2 atau 3 lah. Kau kalau 1 di pick juga kau pakai apa? Sebenarnya bisa gua tuh roll lain tapi males scrum. Papa Frey. Yo kita gaskan. Musuh gua di sini ada Popol dan Ikram. 5 seconds till the enemy reaches the battlefield. Ada Amon. Smash them. Aduh, spellnya warna-warni loh. Malas sekali aku nghapalinnya. Always keep your gun loaded. Aneh emang spellin. One kill. Ini aduh, tiga spell warna biru lagi, Cok. Pokoknya ini yang flicker lah. Udah amat online. Kisses you on the forehead. Gigit lah dulu anjingnya, gigit. Eye on the target. Mati deh. Well done. Launch attack. Where did Harley go? Haven't seen him for a while. Anjing goblok banget. Well done. Sumpah, Cok. Alah, skill 1 gua tadi kemana sih? Salah hit. Slain. Sorry. Gak apa-apa bang, ambil aja bang. One shot. Daripada gak mati. One kill. Guanya goblok, Cok, salah hit. Wait for me. Dead before they knew me. Leslie bisa nyanyi. One shot. Nyanyi gak tahu. One kill. Bang. Kita zoning dulu, ya kan? Target on the move. An enemy has been slain. Duh, goblok lah. Bentar. The turtle. Understood. Maju sini kau. An ally has been slain. Enemy in range. And you are too. Ult is ready. The enemy has slain the turtle. Ult is ready. Initiate retreat. Level 4 dia, Cok. Mati kau. Ih, nggak mati. Ya, tai, nggak mati loh. Alah, cocok kurir JNT tai lah. Masa kalah mekanik sama kurir JNT? Astaga. Killing spree. Waduh. One shot, one kill. I admire their courage to take my bullets. Nggak terima gua.
Focus. Ult is not ready. Launch attack. I am neither the hungry wolf nor the Nice. sacrificial lamb. Initiate retreat. Ult Enggak, is not Cok. ready. Mobilnya nggak waras anjing. Focus. Barbar kali itu masuk. One shot, one kill. Come a little Dinos. closer. Ally has been slain. Initiate retreat. One shot, one kill. You have slain an enemy. This can help. No one's ever been too far. Siapa? Initiate retreat. Gak bisa, Cok. Battle initiate retreat. Loyalty is my best body skill. Gak bisa, Bang. Ult is ready. Skin pali. Killing spree. Sat pali, Cok. Double kill. Ceng anjing. Initiate retreat. Enemy Alamak, Jan. attack. Ult is not Dua ready. HP ku habis baterai. Kita hidupin dulu penghemat baterai. Ult is ready. A new path unfolds. Q main Unox nggak sejago gua, sorry to say, tapi itu benar. Emang ya. Ult is ready. Come a little closer. Injek tai lagi. Request backup. Initiate retreat. Crosshairs lock you down. Ult is not ready. Oh, sorry. Kisses you on the forehead. Nowhere to run. Goblok lah, malah kemana sih? You have slain an enemy. One shot, one kill. Where did Harley go? Haven't seen him for a while. Slain an enemy. Kayak gua aktif, tenang aja. Ult is not ready. One shot. Gak ada sepatu ya? I am neither the hungry wolf Request nor the backup. sacrificial lamb. Launch attack. Slain Better the gear, turtle. better aim. Launch is not ready. Dead before they knew. Makan bang. Ult is not ready. Focus. Launch attack. Target locked. Spree. Pala dia tuh, cocok. Kalah mekanik Ult lu. is not ready. Iya, gua menang. Backup. You destroy the turret. One shot, Ult is one ready. kill. Kurir JNT-nya kalah. Ult is ready. Ya kali kita kalah sama Launch attack. Eye on the Kurir. target. ya, taruh gimana di mukaku. Ult is ready. Tapi nggak ikut aku padahal. Enemy in range. And you are Terus lagi too. nggak sih bang? Ult is not ready. Nowhere to run. Ult is not ready. Ada orang belakang. Ada orang cok. Kill. One down. Tarik. Gaskan, aku nak mania. One kill. Alah. Maju, I maju. admire their courage to take my bullets. Target locked. Cok. Ult is ready. Tolong saya bang. Bangke si Palin kabur. Team destroy the turret. Not ready. Ini mah gokar bukan gojek.
Udah, Cok. Is not ready. Attack. Ult is not ready. Ult is ready. Ikut Pale, ikut Pale. Ikut, Cok. Ah. Ngeng. Bener kau. Kopi rasa gua. One shot. Bener, Cok. One down. One shot. One kill. Focus. Team destroy the turret. Nowhere to run. Aduh, nggak aktif lagi Sky gua. Sekarat, Cok. One shot. One kill. Goblok banget. Focus. Legendary. Ult is not ready. Mana si Pale ini? Attack. Understood. Wajay, nak ikut aku nak ikut. Legendary. Done target practice. Bisa, Cok. Launch attack. Double kill. This would help. Target locked. Ult is not ready. Lo. Gelok, Cok, sakit banget ini, pedas sekali. Time for a refill. Cabe level 5 nih. Kok aku udah mau kaya, akun gua males main. Nanti makin tinggi ranknya. Ikut Kyo ini. Mau digendong paling abang Ren ini. Halo Nagisa. Mana ada paling gendong? Aku yang gendong ini. Ult is not ready. Paling ngetrol, Cok. I admire their courage to take my bullet. Legendary. No one outruns my shot. One shot. One kill. Ih, apa sih? Kok gua TB turret? Goblok lah. Request back. Ada orang. Darah nggak full. Aduh, mati. Makan. Aduh, mantap. Lol. Wajar MM gendong, aku dibalas pakai Sky Piercer. Iya lagi, cecil pakai Sky, Cok. The master plan remains Semuanya aja unchanged. Sky. Ini Sky, itu Sky, ono Sky. Where did Harley go? Haven't seen him for a while. Ult is not ready. One shot. One kill. Slain. One shot. Unstoppable. Double kill. Ayo, ini. Nggak sih? Off nggak sih? Kita tidur cepat nggak sih? Dead before Nggak lipat baju dah aku. Ult is not ready. Our turret is under attack. Launch attack. Destroy the turret. Ult is ready. One shot. Udah aja One yuk. kill. Our turret. Lo setan. One shot. One kill. Monster kill. Initiate retreat. One shot. One kill. One shot. One kill. Load. Ult is not ready. Ih, kau ambek pula. Request backup. Cepet, Cok, jangan lama. One kill. Loyalty is my best spotting scope. Request backup. Legendary. Double kill. Killing spree. Nice. Ult is ready. Not ready. Ult is not ready. Ult is not ready. One shot. 20 One kill kill. gini, bro. Ready.
kill. Jalan ini. Nice. Tumen masih live. Iya dong. Katanya nggak suka lagu tapi mesti nge-live. Mana ada sinden? Nggak ada. Victory! Sinden. Daya off dulu. Thank you buat semua. Makasih udah nonton. Kita lanjut lagi besok. 20 kill coy. Bentar, gue hitung dulu mabar ini sisa berapa aja nih. Lanjut besok TY. Nick Fury sisa 8, Kyo sisa 13. My Ya, name. yang mabar kayak gitu ya It's sisa a besok ya. ponytail. Hari ini dapat berapa nih? Widih. Full MVP gini, bro. Main dari Faramis. 1 2 3 4. W7 ya. Ini yang Matilda nih anggap aja nggak ada nih. Ini gara-gara Iqbal nih. Gelo, ini seru banget. Cyclops apa tuh? Cyclops lagi Jungle Marksman. Masih worth it, cok, masih bagus. Gila wangi gini, bro. Wangi. Story kita nyalain dulu story. Oke, udah nyala ya. Wajib banget nih. Story lagi bagus nih, wajib dinyalain, cok. Kalau lagi coklat tutup aja. Lanjut besok. Thank you buat semua, makasih udah nonton. Yo, Mas sama Andre. BTW konten gue tadi sore ada konten ini. Apa tuh namanya? Lunox ya. Lunox mode tengil. Ngebuat musuh emosi. Off dulu, bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.